Pawan Kumar Rai Murdabat pusi Raratum Kacheso. Song in Koira Police Association Klembang Lit Song Rompar MP Horan Singh Beapan Sodak Pen Kapin Rai. CM Tuliram Rong Hang Pen MP Horan Singh Beatum Vidya Singh Ingling Aparma Langper Havar vote ke hang pidang. Non kedobok Assam Assembly la so kangwai la so long daton dinong buthalang so MLA a consensi punang kolo la so consensi pen ke Bharatiya Janata Party nile pansi dak party sab nangwai ponlo ate nile MLA election to bom pen so election pen kadobe rat ahir jume ni pan ahir jume pen ke long loop lo tang te ni le swang hoi pen ni Assam Assembly a thengno lo abang ke ning alo chisik pon ba ke karbiang long ani ding klub me ka hang oton master tu putipur e Assam Assembly a thengno lo a je tai long ke klem pon kan ni ye pon nang ji ason ke doang abang ke ni li apoi tin le punon patai tin le punon ta ni le so ke klem pon ji apa ni li ka bori pon pa do pon ji Kardom pinya da Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang pon pen Tovar kaselam pipe de rajok no road no vote Pawan Kumar Rai Murdabat Puraratum Pinrem Ponsi Nijang Karbiang long Kheroni no bai bilalong MSC Pawan Kumar Rai aphan vote pahangdam long leterlo Kachi Chaktangalam the Kachi Papleng bang videra jok Asamang Kangpi break chamadimalong nona diu MLA Kilika Parmat vote ke hangdamahut anning ki pungararatum ki kham khedun pen ratcharia songjatum sai jokje nang kachirui nang kok lapusona dimta du Lason tak taksi Nijang Karbiang long Kheroni no bai bilalong setamai kedam tang there poni phai inkoira corning ke ongdung aning ki pung araratu Pawan Kumar Rai Murdabat no road no vote tu hangtaramsi kachesong thrupak Alang litum kachesong ki thurnang pagathei laki kedam tang ningkan kepen Kheroni krong pli kachetok atowar pen lam sakhang Adap kacheleng atowar kaheno parpi gajok selam thunang ji pusi kedam tang ningkan thompli aprang pen sorkar mate hadak MSC Pawan Kumar Rai aphan aphong chuning ridamlo Sitame thang nat ardi ki pipedera jokse non MLA kiliga hut alang litum ningki pungpen kachesong thurpak এবাৰ জনাইছো আপোনালোকে ইয়াত আহিছে নিজে চাইছে আমি বিগত 3 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মাইলিও হক চাৰিয়ালিলৈকে আমি এই ৰাস্তাৰ বাবে আন্দোলন কৰি গৈছিলো কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাৰ কোনো কাম হোৱা নাই কিমান বছৰ হৈ গল আপোনালোকে আন্দোলন কৰি যোৱা 3 বছৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছো আমাৰ সঞ্জয় ভাইও জানে এখেতে জানে খেৰনি চাৰিয়ালি আন্দোলন হৈছিল এটো আপোনালোকে জানে আৰু মানে কিবাৰ মই নিজে আপোনালোকক মাতি কেইবাৰ আমি নিউজ কৰিছিলো কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তা হোৱা নাই আমাক খালি আশ্বাসন দি আছে মানুহবিলাক আমাক অকল আশ্বাসন দিয়ে যে ৰাস্তা হৈ যাব কিন্তু এনেকা মিছলীয়া মানুহ এনেকা মিছলীয়া চৰকাৰ আমি দেখা নাই আৰু গতিকে আমি ইয়াৰ ৰাজ্য নৱাবিল ৰাজ্য বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাজ্য সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি কাকো ভোট নিদিওঁ আমি এবাৰ ভোটটো আমি নোটাত দিম নটাত দিম বুলি ভাবিছো আসলতে প্ৰকৃততে এই ৰাস্তাটোৰ পৰা যি দুৰ্ভোগ ভুগিছে কিমান বছৰৰ পৰা ভুগি আহিছে আমি এই ৰাস্তা ভুগি আছো 10ত PMG সোৱাই হেৰি ওচৰত ৰাস্তা বনোৱা হৈছিল কিন্তু এই ৰাস্তাটো লাষ্টিং কৰা নাই যেনে তেনে 1 বছৰ মান গ'ল তাৰ পৰা ইমান ডাঙৰ গত হৈ গ'ল গতৰ ফলতে ইমান অসুবিধা Halapu MSC Pawan Kumar Rai vote ke hangdamahut anning ki pungararatum ke kham kheduna joine sai jokje Pawan Kumar Rai chirui join nangkok Hadakararatum kachingkrina tenke none phong majok racharia songa phanta vote jokje lapen no talongsi vote jokji guta kachingkrin patupo ডাঙৰ মোদীৰ পৰাও ডাঙৰ লেকচাৰ দি মোদীজিটো কিবা কৰে কিন্তু এখেতে একো নকৰে অকল মোদী নামত ভোট দিলে নহব নহয় এখেতে একো কাম কৰা নাই এখেতে কেইজনক মানুহে কাম কৰিছে ইয়াত লোকেল লিডাৰবিলাক আইৱাই ঘৰ পিএমজিৱাই ঘৰ আৰু কিবা কিবি লেটিং বেৱাৰ এইবিলাকে কাম কৰিছে এইবিলাকে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ মেইন হ'ল ৰাস্তা
ভাল ঘৰ হ'লেও ভাল ৰাস্তা লাগিব তেতিয়া ঘৰৰ সন্মান থাকিব ৰাস্তাই নাই একো কাম কৰা নাই এম এছ চি পৱন কুমাৰ কেতিয়াবা ইলেকশ্যন আহিলেহে ইয়াত আহে যোৱাবাৰ MP ইলেকশ্যনতো অহা নাই বোলে ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এখেতে অহা নাই দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো অহা নাই ৰাস্তা বেয়া বানপানীৰ সময়ত বৰষুণৰ বতৰত ৰাস্তা বোলে বেয়া হৈ যায় এখেতে কয় যে ৰাস্তা বেয়া আমি নাযাওঁ সি নিজে আহিব নোৱাৰে চিন্তা কৰক MSC হৈ নিজে আহিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজ Phelang Pipen Mohonteron Karbi Anglong Live Inut Parliament along MP ang hoy kang nidun tanga bangpru Horen Singh Bay Radamai Pialong Kumani Sarpimar Heme Pipen Kapang Barpon Kumantu Neke Nitum Song in Koira Pliso Sea Songpen Reng Angjangjun Karbia Kaipan Kache Song Piatumke Ing Chamlo Pu Nang Karboke Inut MP ang hoy kang nijia ot avelo pusi Lit Song Rongpar Sodakpen Arboxi Pinrempon Jasemet song in koira plia song pen pirangkyang no lam ka chipaklang atengke kedam tang ni phain koira plia ni so cheng hanta constituency balijuri pathua klamalong darsing rong hang aphan vote ke hang pia mailong inut MP Horen Singh Bay nitum song in koira piso setum reng angjang ka che song atengke in changlo pusi ninje ko bang so puthak MP Horen Singh Bay kaninje pona bangke nilitum thang ta chini nelang pusi lit song rong parpen MP Horen Singh Bay phan karju paduko तो लाम चेपकलार पे नंग तुम रात चरियांग बोंगजों सी कोमाने पेन नॉन जैका थार APHLC BJP ASD नंग कुपी मा लाम चेवारी उस्ता मिल तुम सॉन्ग करो फिर तुमके पिनी अर्नियन ता न्यूट्रल बॉडी एस इंडिपेंडेंट बॉडी से तुमके दो पिनी अर्नियन ता तुम रात चरी लोंग तुम सोन कचे पॉकडुन पके तुम पिनी अर्नियन ता आवेला सता में अलांग ली बांके पिलो कनिंजे बांके दिफो हिथि लोंग रेंग आंग जांग कचे सॉन्ग ला बांके इंचा मा तुमपु नंग kaninje kopi kama thamenong kaninje nili tumla bang tanang di ko farman di purong sukelong di somara tomphan ariakan pawen ape ri pate blok FC towara kepadam inca makam lama di lake apu kali no tum se hai ke lage apu hene ne tum hai marathon jeprang hai ma radang lum anau radang radang lu si ape di jeprang si dam lum somo bhaneng cambu be ba bhaneng campulan Lapan tapin kara bangke incama poro lobe, incama poro de la jahai kathar, si dua kangkang. Inut MP lam kaning jenang jang deng kachini ne jok komantu neke sarpimar heme pipen pangbar po komantu neke bangaphan aphutar logabe ingchampu radamai pialong kaning jerake inut MP ang hopen kaning jenang jalam kali MP amata khailong ria joine ningkan ko anone kache songsi innam ki dutlo tangte MP ta ingchamlo Lasi lapuson kaning jet tabarat ke MP ang hoy kang nijita a order velo pusi so dakpen songin ko piso se convener lead song rong parpen pinrempo Angjang che song nang ko people alang tum ingcham lo mate Manipur long alang tum reng angjang che song ke lason na thakse alang li dar ni siar ni ke khei long ri farman ko Horen Singh beta ingnama julut lo ingnama jo kilot alang taman ingcham se alang ri ingnama jo kilot lo malang li da khei long ri kacherai komje phanse alang li da ingnama jo ni siar ni ilu nang koklo Horen Singh be son alang li nut MP inut manping ke do munit Asi alang li son komane sarpimar pen pentune pangbar po rat thino menu sarpimar pen pangbar mentuni hene bi pangbar po lason thang li tumi ko rapi tamanda komane karbi khe phan kache song phan alang li tum ingcham ta ho aphu ga betum se ke claim to lapson thak li tum lang nang klotang le hoi MP Horen Singh be ke alang li ke MP ke choke out avi ke alang li kuku Roshan Hanse report Karbi Anglong Live Sumrong hang ningkan pho HAD minister ke manahu thangnat ke claim thekhe joksi langpher constituency ko anma kaching thurdun nangji chingthurdun thekte derlo pusi vote ke hang amailong MSC Ramsing Timung akoi pipon Breakjama constituency along vote ke hang pidama sonthak thaksi kedam tang thereli phai inkora phorni le thota Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangpen MP Horen Singh Betum chelang thurapetsi Diphu LSC along BJP asong pen kapar jabduna bangphu Vidya Singh Ingleng aphan ke ongdunga vote pen kapahai dun vekcha phan pura langpher constituency angka Jasimet Kasumaria Hawar pen pangcheng ponsi Richohidi Krongthom kachetok atuwara long lapen ingna rajia long ta vote ke hangamai paduda Vote ke hangamai kapadodam tinalongta langphera MSC Ramsing Timung pen PNRD Department of Board Chairman Kangjang Terangatung Chetong Lunsi Mayor DP Melong MSC Ramsing Timung lam ke jai pona tengke langphera rat kedam tang ningkan phong bong pinang anching thurdunang jia polo athe kedam tang ningkan phong bong Assam HAD Minister ke mandun tang abangphu sumrong hang amata langpher constituency long amatsi ahem dulu
কৰোণাৰ মাজতো ঠিকাদাৰে কাম কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু এখেতসকলে হৰিণা প্ৰধান বুলি আপোনালোকৰ ভাতৃ এইখিনিতে ঘৰ হৰিণা প্ৰধান এছিয়ান ৰেঞ্জাৰ তেখেতক হতুৱাই গোটেই ৰাস্তা বনোৱাৰ যিটো যন্ত্ৰবিলাক গাড়ীবিলাক যিখিনি মেচিনাৰীবিলাক সকলো মেচিনাৰীবিলাক সেইটো সময়তো 4 দিন 5 দিন কৰি জব্দ কৰি থৈ দিছিলে bonta ning dugalama bangke laning kan phong bongta thangnat ke klem dun thek the da jok lang pheralong tower kaselam anta asai patang te prang tangka en paprang rongpo asai bangke patang te dat jilu pusi akoi pipo lasi lang phera hawar kapaching thur ponjia phan ning ke hangdo pulote nangkele ji mla kili ga hutke aphia prang matha the pinpen karbianglong autonomous council cm tuliram ronghang ke japon bjp asong phansi ke ongdonga vote pidun pen vidya singh inglenga phan pahai dun lo pulote lang pherara tumta chingthur dun vek poputa msc ramsing timu melong lamjai po আমাক উৎসাহিত দুগুণে কৰাৰ বাবে মোৰ এই সম্ভাৱনাৰ ফলত অসমখনক মই বেছি একো ক'ব নিবিচাৰোঁ যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ এই সকলো কথাবিলাক আমি আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি কথা পাতি আছিলোঁ যিয়ে নহওক নিৰ্বাচন হ'ব আমাৰ মাজত সভাত এটা বহুত ডাঙৰ ৰূপে কথা আবিৰ্ভাৱ হৈছে তাৰ কাৰণে মই কিছু ক'বলৈ বা আমি পাতিব লগা আছে গতিকে যোৱা নিৰ্বাচনত আমি নিজৰ volongkoma jipen velson terang karbianglong lai nangle tum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangle tum adung het kedo phangcho enterprise nanglik tum ladak long ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item lasi humri non ms thangcho enterprises jirsong asong road rongkhela dipu Dr. Numal Mumina Phan Kapar MJ Phan Rotoning Tialongsi Chirap Chitu Dunang Popusi CCU KSA BYF Lapen Kaprek Hampanga Songatum Chiparai Pon Pusitame Nilitum Nilip Aro KSA AISA Lapen SYC Hinpenke Chidonu Thek Pusi Perangkia Mailong Lam Thek Chipaklampon Non kapa duponji MLA Kiligahu Bokajan Assembly Constituency BJP pen kapar jabdu Dr. Numal Mumina Phan kapar MJ Phan pura anong ka chathang mate RD ke domu chotta Congress pen ka chotoidun rotoning tihanlo lasi alang lia longsi chirap chetu dunang popusi KSA TRP la pen CCU BYF anparta ajhak hamphanga songatun kachiparai ponalong nilitum nilip aro KSA SYC la pen AISA hin pen ke chedonu thek la pen chirap dun thek pusi kedam tang there ponify inquiry forni choki hola blog along phirangkia mai ke phahut pangdapo Party Student Association nili baru atum pen phirangkia mai kami nang kokte kedam tangani kedum mom lam dingut KSA anak kedu Party Student Association Central Committee atum pen non kebandi Assam Assembly kidik along Dasemeke Bokadan Legislative Assembly Constituency along Mekhanga candidate Amlong Inti Aphan Parjatun LP Sitame Amendment Decision Chilarte Si Common Candidate Amendment Congress Pentikudun Votoning Tiapan Pahay Nanji Walo Vedum Party Student Association
nili branch tu mi taken pen chedon dun de mate chedon dun tekle Phirangkia Mailong KSA Nilibaru Langcharia Bang Sujit Timung AISA Nilibaru Amaipu Arjun Tongpi SYC Nilibaru Chunbang Wesley Terong Lapen Arya Sanghotu Phirangkia Mailong Kapangdak Thua Tengke Rotoning Ti Karbianglong Autonomous Council along EM Kithiahut Nilip Kapaching Thurjia Phan Mathate Kamatha Ji Kalisi Nilibaphan Kapalong Lor Model Hospital ta Amit Hangarong Rongbong Kharalong Chipon Detsi Nilipalong ke Pangthai Dang Non sitame alang li jongsi MLA kilip nang Adap pusita nilip arara phanke thangaliawi lasi kewangji Assam Assembly election hu Jasemet Bokajan Legislative Assembly constituency along keme sena candidate lapen rada phan ason sai keme ke claim thega candidate phanle vote pira pahai iknal pusi phirangkia mailong pen alang litu nili barara phan kachuning ri padupo ini nilitum nili balong khaya phanar jabape Student and Youth Council, Nilibaru, Aisa Nilibaru, Lapenkar Business Association, Nilibaru. Ini nitung la bangso Phirangkia mai ki phanan ko kalam thigala helo. Kedamtang ani lamding ro tong kedo nilitum KSA atu press release pilo. Jasemet Bokajan LA long Dr. Numalmin Parem Manji Kupen. Common candidate amendment Congress pen kachetoidun pertoning kia phansi pahai nanji pulo. Lasi labangke nitum cedonan hekhe ipotma pulutante protoning ti KC long jakong luti gahut ia manti gahut nili baphan ko paching thurjia phan thangna talang ikan claim hote ki claim ji kali nili baphan nang ki nang panong model hospital li humta alang li thangaro haro bong khachi pondelo lasong si nili angkang kapaching thurjia phan block long nang ki le scheme ta ningkan si long pen 30% na nai pidela job nilip long fans ko chingthur nai ma bangke chingthur khidel lason si pidi nilitum ningdu thomson rongpi lakanari sang ho tu Dr. Numalmin Phan kaparem ji ku khayamen ke wan khayamen ke en laki chok che thik lo ipot ma kulutante lason khayamen ke en ke monon phi khai suang bong pachar bo sai nan walang ki ke wan lo lasi labangke KSA pen ang tam aron asal senang mandelo lasi laki itu ningdu pik Chuki hola pen Sonjit Kro lapen Koilamati pen Samsoning ti Karbianglong live Kidam tang ningkan surihini rai sianing kan pen Dwarbaguri constituency along BJP amai phu keman chengabang phu Bapuram Singh Naraphan MLA Momin MAC Richard Tokbi lapen VDC chairman Sar Koirong Pharatum Panungponku Bapuram Singh Nar alanglike inut anningklar erabang phu pusi chethang alanglike kedam tangning kan suruhini rai sianing kan hut Dwarbaguri constituency along BJP asong abhang ko pathek cheng lapen amai phu sitami keman chengabang phu Bonta non ke do bom BJP songja pola pen claim bang atum chiteng ni ponde Jasemer pen MLA Dr. Numal Momin MSc Richard Tokbi le pen VDC chairman atum pen sai mate thika ka choklem jia phan thangna da saita nang pipon pe pusi kisung ke phove ka bang phu singnar ninji Bonta alanglike inut BJP asong aphan kaching hon pikajok election aporlote BJP asong apharman poster he hui kapabon anta inut vetsi ke claim ke dam pachun pon attitude alang linang kachithando na tengke kedam tangning kan surhini ra kritroganing kan Dr. Numal Momin MLA ki thudun chenga huta kapahai dun vekcha phanpura vote kerek pidun penang anche padu pidun bonta nona pora hutke nili phana panung pon ku puta nang chithando lo nilike kado ya phanta BJP phan ninging sam jin pensiki claim bang phan nili distap te la pende bang phan chuang on tek thei akerapta thangna ta nili phan ke chi theklong le taneli BJP pen OA pwa joini chi nili la hai chi paduglo nona mante nali phan la prang ke jabarempu men pen nali phan nang ciri manang ciri re la so bang ke nang ciri la MLA hoi pen basi ni MDC hoi ke nang ciri re sitame CM hoi bang choro nai arni sineli tum kado we phan Dwarbaguri BJP claim bari matum phan alang lina palon pohoi pak pena palon ning ching sampik nilitum bang si ching sam thek the jonglo sitame CM hoi bang ke nilitum phanang palon hotman nang pi akimia ban bahak he pin pen nilitum pan nang kipi na pajir por ke nili churu kanglo sitame dak nili local pen si ko pini thika bika ke long dun nili ave che ante nali ke
kam jam da long le pin lo sita men nang le BJP phan ke claim pg non anda ning hang lang hang la hang a joini sinili pu start a chu tar dun bang nang toy noi nang toy te no apol ne ni tar dun si ning samjin man si claim Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Hanga Hinpen BJP claim bari matumaphan man ke do Karbia puhopen karchopon thega pot ninga klongpen akiro pajir ponsi BJP asonglong ke claim ke tam kachepaduk dun chenga bang puatumaphan ta ison back ke mesen cutting to river side nang pipon tha pusi non ke do bom BJP asongja po jasmet Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Hang MP Horen Singh Beilepen Dr Momina tumaphan kachuningri padupo and then nang le BJP men tu ning kan men lo ke join dun ke nili 2001 men si join nang le men pulo nili men bapuram singh na 2001 pen 2001 pen si le pene ning kan koi ki ning kan koi ke chok lo la si nili kirap cho hang kang tung sita cho hang thek the a hok ki duk kila ka pen a join ni nili ki dam ki ju ki un i pen a join ni pen Dr Normal Momin dak bokajan homosti alang litanang chini juma punang chini ni nili phan ki nali party claim bom un hot copy pilo kerap kelong nili thangnat tanon mat chi theklong lila a kerap ugi pmi wa hem ihum long nili mina masi chi kim long nili mina masi chi claim long lai hum long dun la ke ka do we phanda pi nili Dolamara pen RG Son Rongphar Karbi Anglong live Tangte pinya da Abirta ke lapon se kang tonik lo domi thak mai kardong